Munia ba ekwesi kapa ena motimini akwaba sonko enkoma obibia sedane da munya ebreje eja etie ensem a yede ebesom mo ewo eye too much GHS so Ghana wahala dwumedie na ebre aso se yede ebesom se de mo amunim no ade chi ade se bia no ensem no ba ena eba ewo oman Ghana emu na se tinti yeso so de yenyai echeso ade biara eda nene de yi esem a eda apono so a yeba be de se no yebe de fe no ne de atu edwa na won so watimi ache waje no wama ye hu dinti asa wo time we ya ekoso anase dan nipa ba ku yetu na ni de asi ni so dinti ena ema wo mo eyesa no won so watimi de wadwen kire atu edwa ene de yi ye kuma wood actor Abranti a wono so watani into a musician Kwadwo Nkansa adodo na nim ne selo win na wokoko piemu ewo television station bi acha say ye ne twetwe nkomo ne ye busabusa ne ensem ede efa eye celebrities dinti ena wo mo no ade wo mo enie wo mo eye wo mo se wo mo ewo na hwan obetimi abo ni din a obetimi aka se wo live a fake life a wanye obi edi amo se ye ni aba mabi na ebusia mo maye mbura ensem no emu. But when you said that some people who actually live fake lives on social media. Oh, no, me, I'm not fake. But do you know people live fake people lives? I can mention three artists to do as a fake things. Like who? Patapaa. So you think Patapaa also lives a fake life? Patapaa, the fake life, you know. Do you remember the last time you say the wife brought the car? Where is the car? It's a fake life, you know. Yeah. Mama nim say ye fake life yi and I say yes celebrities wo mo eba bonten ebe show enioma wo mo enie no common in so many people yen ka say wo mo enyina ba dodo na no ebo ho no ma woni so de baba ba beto abonten se wo obehu na wogina ka we hu ogina we hu wo efie we mu edan we na wo de ato ho no my babe got me this my babe got me that na to pressure ede ema youth na no na mo beka ya mo na guchi ko ni tfm oni ola michael twetwe nkomo no de beto abonten oni oka ema ne de na slay queens no wo mo ede kire ni o ma wo mo de pressure ebre ye nuanom generations no na eno ema Ghana for wo ma ne din bebe piem no bebre na ebufu ye na we de yellow when and someone walking the no do come ewo omo emema no wo mo afam no kopie mu ewo ye GH1 honum no yenua yenua bia na wone no twetwe enkomo ye Regina Halvet wono ena ne ete honum a wo mo twetwe enkomo efa dwumedi a ekoso na eno na no wo busa nsem bi se na ye hwe industry ni ma na se mo am wo honum ya den ye kase obi wo honum live a fake life ne obi wo honum ade a woni wo de tu eja hwan pa na wo betimi aka se ana se hwan mo na wo susu wo mo se wo mo diseduma na empo ebi wo honum sana na no ema brante ne jepini se you ebi ewo honum sana no na wo to so no busa ye ka se hwan na wo betimi aka se wotimi live a fake life na no de wan ko se wan homesumpo wan dwen hum nipa odi kan a ne di etimi epie efri nanum Patapaa wose an Patapaa de ye ka wo bi wo live a fake life pa as a celebrity na ono denti ni nyina ye se ye ne yire talk man no ne yire a wose an wo amano ne o Germany wo talk man no se an ne birthday wo talk man no nko ne ba ensusu ebesi enne wo muhu ka kora ye abaya no de ma Patapaa enti no nko enti no Patapaa live a fake life na se mo amunim se article 1 Lowen Kwame Eugene Krofo we mi ansa no ejina Patapaa no konso wo mo ko interviews na wo mo ko ya de bia Patapaa ho asem na wo mo ka enso abrante yi enya de ase bia wo de nwum bia kire so aburu so bia eba na nso Krofo we mi ansa article 1 wo ne Lowen de wo makwa akoye baako na da wo mo si Patapaa so na enum na ye nua ba ma Kwame Eugene ono so de ne de ababa so na se no Lowen se wo movie from a comparison my compare one name Patapaa ye busa se hwan na the fresh person and I said the fresh or looking fresh always no say they were no we free that level one we take that issue into another level I will say Patapaa they say
want me and then pray the and who affair because what a part there about better abundance or no dear or the physical appearance and then I'm the window the Pia makeups now why you know who to know a fashion guy one also the ordinary natural face any paint in the Ghana for whom they say low and who China one do any bibia eka and Tiana must ask some now branching a Cannington Amalo when I take it that issue into a different level says they say no so what about the can't say that you child ajo what they are any a means of crime first still chere wa de asem na chere wo kon ama nipa hu se wo de still na me da so si wo so no me koso a esuso na no e na che se fake life hu nsensem ba ya hu se celebrities wo mu edwuma wo mu de no kware de bia enim dodo na no enyo mo post wo Instagram or mo chat Snapchat ne won kwa ne ba no enye ade a wo mo ewo no wo de ye nua be ma patapa edi kan se wo no de se ye po obi a wo di se edwuma no pa de a ene wo no emom ene ye betimi aka sa asem no ede amano esanse ye birthday kakre ya waka se ne yira to ka amano no nko na ye fanife Lowen etimi ejina so na no na Ghana fo binom say ada na abrante we wotesa why so controversial crowd do you councillor Lutrot ne afia shwas nega free one ma Lowen pa ene do one ma de so na ye wo mo hina wo train wo mo so dia wonim because they are brand ne ye no nan say woni funny face and tokwa say esa wo just wo bia ba ana wo bia ba be ka mo ho a wo be ya wo woni panasia kanipa no wonsama wo mu eyesini na wotwa de hu ya na se wakwa akobonyo patapa ya wo mpe na asebi da ne dan so obonyo ma no wakwa akobia na wo so de jiwudi na wo so wo de ye ejisika enso nipa wo mpe na asem enti aden krampo na wo suban etisa na no na ebinom nso say Lowen de ni suban we de enya de se obetimi asesa da suban we wutimu se ewoni mogem ye de wo no ye no na eka no ye wo no wo so nge na sa suban no ewoni mogem nti wontimi sesa emfa efri ho eye enibre ene ahantan ahoye a na ahye ne ma adokoro no ama bibi obi be ye bia no wo pese wo ye bie na nka wo de nka nwunto mu de nka wosimu esen abranti a wo to ne nwum enye se nwum bia eye sa akode na Stone Boy shatawale mu nwum bi na wo to de hete wono ne de ye se wonyanya 2 words bia na ode ode beat afra na eno anu no ode ye kan se wan kona ba ye wo hunu ade papa bia wo so nkrofo fa ho de wuye enso so no wo so wo bo nwuma enkrofo efa bi enti adenti na dan ne da wugina abranti sunto mu de se ni suban a wo mu a eno na nya de so betimi asesa ede free ehum na mama yenkenkan eya adwentwe no bi eba ye Rebecca de wode eba o say if we are talking about someone who is living a fake life then please it is you Lowen because everything shows on you ono so ede no so hwe ye po bia ye beka kire ne say nipa we die ne life a wo live na brabo a wo bo eye fake wonya de ma ye hunu se no kure na ne pan de ne ye po bia nka ye nyipatapa wo Lowen mum ene wo say ye you because wo ne ye wusu ene nyoma wo ye nyina e kire se wo ye fake ye nua bi nso ede wode eba ye o say this guy I don't know why this guy is so greedy all the time. He wants someone's downfall like what he did to Funny Face now is on patapa. Oh God, have mercy on us. So if you have these people in this world, you will never move forward in life. On also so ne dia what they eba ye and no se hwe abrante we ni subanya eno no eye suban we ya ena wodi ewom na wo suban bi se ye beden o man kwampo atimi atu emponsa ena wodi di eye Funny Face wonya hu se wo koso wonya hu se wo tumpon a no ababa begina wo konso enyoma enimu ana se enyoma emfa ho ehu ehia ne no ena wo kan edi twitwa ana wo kan edi kire enkofo edi sei dodo na edi ema ne ho eba no enti no ehu ehia se ye betie no sa na ne suban etie enti ye njai na asem emfa ema no Yenya bin so edia wode eba was say article 1 Lowen Kwame Eugene all these people in their recent interviews they are all on the neck of patapa. Why? This guy we don't even know the song that he brings but yes to you people are still on his neck. Hey, can't you do your own thing to get fame? Or no so Eddie no say yellow when say them they can ye no article 1 any Kwame Eugene done that one interview one mujina branty in the console can some Eddie efano na so and your papa be no one my branty war bompa
ye beka se ebia wabonyo mama twa na se twa nipa bi se enti no wubetimi ama wani abre no enso so dane da wo mo ani ebre ye abrante no wo hu de enti a ema no eba yesa ebusuafo we ene ye adwenkyere ni bi a eba ye efa ensem a yenua bema no wode etu eja na se de munim no eya adwenkyere emre na eduru no enti se woni wo mo eya adwen na wode wadwenkyere no aba se woni no enya adwen susu na wode wadwenkyere no atu eja too much GH. Subscribe to your channel no, share for my ebusianfo, like your videos and so wonya ya na ebiemu no follow your IG page at too much GH_ na emreponed madwenkyere ebe tu eja dasene yebesane share makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura